دچم آلمانیا باجار دورتموند پارێزەر حسین ناسو ئەندامی کمیته ڕێڤەبەر یا دەستە یاسایی یا کورد میوانێ منە کاکە حسین بەخێراتی بڕاستی ئەم تشتین عجیب و غەریب دەبینن زارۆک کوشتنە برنە نەخۆشخانێ ئۆرگانین جانێ وی دەرخستنەش بەدەنەوەی ماڵبات دەبێژە باشە هون وەکە پارێزەرین کورد وەکە یعنی ڕێکخستنەکە یاسایی دوی واریدا آگاهین وین زیادتر درباره وی بویاره هنه هندو کارن چی بکن؟ بله که دل بخوین سلاف جبوتا مشوانین هجا که دل بخوین تنها دخوازم دیار بکم افساروک خلیل هاتا کشتن نل ناو آخا ترکی هات کشتن درباز سینور درباز نکره بیل ناو آخا سوریه هات کشتن هواشی خالک گلک گرینگه ناو آخا سوریه هات کشتن پشرا کرموی برن دربازی ترکیه کرن پشت روژه که روژه دوام رادستی خودی وکرن پشتی جانوی همو چرانده بین گویمان لبا مهیا نتنه خلیل به دهان بویر وک و درباز بینا پر بریندار هبون عفرینه دبرن قصدخانه و نخوشخانه این ترکیه حالاتی وان نکده که خطیر بین لی ودگرین او مرینه و جانه وان همو هاتی چراندن جبر و گویمان لبا ما و لبا غیری ما هبو اندام وان تدزین لی خودیه او کسنان نکارن وان پیش بجشکایان دکترا بکن جبرگو جوان را امرت دویگ وانا بلز وشرن و دبن جافداریا هزین چتدا وانا وشرن استخبارات ترکیه دا وشرن فجبر و گویمان لبا ما هيا لامن کارن تکس بکن سدی صد ارگان وان یا اندام وان برنه یا نبرنه لی دمه بوی روشه و شرطی و بلز دبیجن وانا وشرن افگمان لباما قالك هيا کی دبه کی وان ارگانان دبه کاک حسین یعنی مثلا ترکی دولتك ممکنه هناك يعني مافيا هبن كو بفي كاري رابن غريداين جروبين چكدارين مرتزق بن يعني نزانم يعني كي وان اورغانن وان اندامين لاشين وان كسان دبه كتينه كشتن بيجمان كدل بخوين تركيا دبت تركيا بخا مافيا تبخا زانه يعني تركيا بخا مافيا دهندر تركيا دا قال لك مافيا تدهنا يعني وقت بيجن الدولة العميقة تدهيا فأفا قيمانا البما هي تشتدن من خاص تزبين من زمان دل بخين هفا نبو يا كيا لسرانسري سينورة تركيا وسوريا تانها صلاة دحظة رياضة حتى نها بیتری 405 کس هاتی کشتن به دستین جندرمین ترکیه اوا هاتی بلگه کرن بهتری دقیقه کش برکو رقم مهمه که حسین 10011 حتی نها لسر سینوری ناوبر باکرو یعنی ناوبر ترکیه و سوریه دا باکرو روجاوای کورسان بهتری 405 کس جالی هزین ترکیه و هاتنه کشتن نه تنه روجاوای کورستان جبو زلال به سر سینوری ترکیه سراسر سینوری ترکیه و سوریه چه ادل به چه روجاوای کورستان به 405 کس هاتی کشتن هاتی بلگه کرن جناب وان بهتری 75 پیرا کنه 75 زارو کنه 5 پیرا کنه زانه بهتری 500 کس جبریندار ترکیه روزانه هسترن تماسی وقت بجد دبارین لسر پنابریا و همه پنابر نزدیکی وان دبه تدبینه گل وان دده از دخوازم دفرده تکز بکم پیمان ناف دولتی یا تایبت به پنابران 1951 او تکز دکه لسر همو دولتان دوه پنابرا رد نکن جبر کو پنابر او مروف کی ج مترسیه کمازن لسر جیانا وی های جولاته خاد روه جبر ظلمتی دروه جبر زوریه دروه فدوی دولت ون رد نکن و حتی وان نخن بردادگاه بتوانا دربازبینا ناروا فدوی همو دولت وان بپاريزن ترکیه دفردا بکرنا قانون ناف دولتی دکه وک هرجار طبعا تركيا دحر واركلا بمبكران ما في مروفا دكان بمبكرنا قانون رياك هيا كون آلية كي بدن محكمة مثلا بدن دادگاه كناف دولتي چه يعني چه تركيا دبا چه آليين دن كو دستي وان دوان بويران دا هيا وقت هول دايكو محكمة كي دادگاه كي وكن بله كتل بخين ما وقت دستايا ياساي ما قليك لبيش دادگاه توانا شر محكمة الجنائية الدولية اللي هاي ما ذكر لي
يعني مخابن او رد بو جبرگو سدمن وهبه سدمن وي شكلي هنا ام وي باش دزانن تركيا نا اندامه د وي محكمه ده لسر بيمانا روما امزن نكريا شرط مرجن ومحكمه جدفي اندام به يانجي دريا انجمنا اولهيرا او دوزا وري يانجي وقت دبيجن داد وري گشتي مدعي العام دوي محكمه ده اف دوزه بده پیش عادتيه ما دادگاه ما في مروفان هيا ستراسبورغ فرنسا هيا اواجي شرط مرجع وجه هنا مخابن اوجي شرط دكه دفيق جبري تو سري لو دادگاه بده دفيق ترجليه خال لبيش دولت لو دولتا بمبكرن بكار كريا لو دولت قالي بكي فشتي قلي الوداير رتبت وري اوروبا دفي نها از دبيجم خديه و زاروكي وغيري ويجي همو كسن ببكرن در حق وان تنكرن مشكلات تنا سري لدادگاه تركيا بدن باريزر هنا زانه باريزر هنا بلا دعوة رتبه مشكلات تنا بس جبو او اجراءات شكليه وقت بيجن فيرا ام درباز بكن بلا سري لدادگاه تركيا بكن اوكي يعني تو كاك حسن جبوكو مثلا كسك نهاد دكاره خودين في خورتي خليلكو يعني هاتيه كشتن لتركيا دكارن محكمه وكن ومحكمه كي وكن بله قانون فول مخت وقت بيجن وكالاتج باريزر كي تركيا رچه بكن ثاني وتركيا كان او باريزر كان قليل دولت تركيا فكي اگر او محكمه بردوام كي بروسيسا محكمه بردوام بكل تركيا اگر نگيشت زمان جير لازمه اگر نگيشت سري او مالبات يعني او افوكات او محامي دكار ستراسبورغ لديجي تركيا محكمه فكي دي بري حرتشتي لتركيا انجام المحكمه دركفن يعني يوم باش يوم خراب بله دي انجام دركفن لتركيا خلال 6 مانغدا 6 هيفدا حق دكه سري لدادگاه ما في مروفا لاوروبا لستراسبورغ فدي والودرجي يعني دادگاه بهش شكلي دادگاه معروفه يعني بسر خابونه خا وعدالتها خا وي محكمه حطانها آگادارم محکمه اوروپا یا ستراسبورگ گلک دوزان دا ترکیه محکوم کریه حتی خودین قربانیان جی به 100,000 یورو دلار قربو کرنه لی هون دوی وارده چواد کارن لاوروپا ج خودین وان قربانیان عفرینی را ببن آلیکار یعنی هون دکارن اگر محکمه مثلا لترکیه نچو سری یعنی چو سری نبدل خلقه بو وندكارن لاوروبا لكاريا وان مالباتين وان قربانيا ما وقت دستا سايما مولات ورغرتيج حكومات المانيا ما ورغرتي وقت بترخيصا ما هي لي تشينا بام غليكي بفي رنجي بك جبركو دغليه جزائي دا جنائي دا دفي تشتك هي من الصفه والمصلحه يعني مصلحتها تتدها دفي يك جخديه وانا به ام وقت دستایاسی کنن آلی کار بوان را ام کنن شیرات الوان بکن ام کنن جوان دکومنتو کن بکن ام کنن لپیش وان کن ام کنن مثلا ریا راست لپیش وانا بکن هر تشتکی جمر بخواستن ام کنن بکن ام وقت پاريزر مخابن ام ند سندیکای اروپی دانن لی ام کنن ریا راست لپیش وانا بکن گلکی سپاس پاريزر حسین نعسو اندام کمیته ریوبری دسته یاسایی کردیش باجار دورتموند آلمانیا میوان